Sve ovo se radi samo radi jednog razloga, znači vrijeme je u mom razmišljanju da se saočimo s istinom, vrijeme je da se probudimo, vrijeme je da probudimo druge koji su spremni, vrijeme je da zaštitimo ono što je moralno, svetlo i vredno, znači vrijeme je da se probudi unutrašnja sila, vrijeme je za evoluciju i zato i radimo ono što radimo. Znači koliko više od nas jednostavno evoluira, otkloni one, kao što bi se rekle, konstrukte koje su nam bile nametnute, znači od malih nogu, od našeg društva i tako dalje, znači toliko više šanse imamo da pređemo u jedan mnogo suptilnu egzistenciju, ako želite. Znači ono što je bitno isto da se spomene prije nego što krenemo, je to da ovog leta, znači u planu su 4 radionice uživo. Znači uživo gdje ćemo pokriti mnogo stvari koje su fascinantne, ako želite. Znači prvi seminar bit će održan u Beogradu 27.6. Zatim drugi će da bude održan u Ljubljani 5.7., treći u Zagrebu 12.7. i četvrti u Skoplju 18.7. Znači prijave su dostupne na ovaj email psionik.co@gmail.com. Znači pokrećemo fascinantne stvari oko chi energije, psihoenergetike, progresivne meditacije, gledanja na daljinu ili remote viewing, šesto čulo, astralna putovanja, deo cveta života, aktivacija auričnog polja, samo isceljivanje i duhovna transformacija. Znači i svi oni ljudi koji su bili ranije, znači neće to da bude isto, jer par godina unazad, znači svaki put kad sam dolazio, znači prenio sam sve više i više znanja i nove informacije, tako će da bude i ovog leta, znači mnogo više intenzivnije, tako da bit će fascinantno. Sad nemamo vremena da idemo kroz sve ovo, znači pošto ćete dobiti snimak, pogledajte, znači tačno o čemu se radi i što je objašnjeno, tako da bilo ko da je zainteresovan dobrodošao. Znači ići ćemo korak, nemojte da brinete ukoliko ste novajlija u ovim oblastima, ako želite, ja uvijek idem korak po korak, tako da napravit ćemo znači sintezu da bude to perfektni balans između ljudi koji se prvi put susreću znači sa ovim tematikama, disciplinama, veštinama i tako dalje i ljudima koji što su u ovim veštinama već dugo godina. Znači još jedanput, znači to vam su informacije i znači gdje ću pokušati da prenesem maksimalno broj informacija koje su bitne da se pristupi toj energiji. Jedan put kad se pristupi toj energiji, unutrašnjoj energiji, znači može da se kontroliše. Jedan put kad se to desi imamo pristup našim suptilnim telima, ali je sve to moguće samo ukoliko frekvencija svesti se promeni, ako želite. Znači, čim frekvencija svesti se promeni i čim osjetimo to zujenje ušima, znači možemo iskoristiti da pojačamo to zujenje ušima i čim se ovako dođe do dovoljne amplitude, dovoljne jačine tog zvuka, znači može se pokrenuti i kundalini, mogu se pokrenuti različite meridijani i tako dalje. Znači, bit će dosta objašnjeno oko protokola disanja na tim seminarima, znači kako će treba da se mica, znači od donjem, u srednjem, u gornjem dantijenu. Znači, mnoge stvari koje smo pričali, znači na online radionicama, međutim, ovo će da bude sljedeći korak, što bi se reklo, znači da se objasni tačno po Shaolin tradiciji i po taoističkoj tradiciji, znači kako ta chi, znači dolazi iz zemlje, znači kako se rotira u donjem dantijenu, srednjem, u gornjem i tako dalje. Znači, sve te stvari su vrlo bitni da bi se stvorila, znači, promjena u mozgu. Znači, u mozgu ima 4 šupljine, znači, dve se zove lateral ventricles ili lateralne ovako kažemo šupljine, ne znam tačno kako je po srpsko-hrvatskom jeziku, međutim tu se stvara najviše kičmene moždine i onda imamo treću šupljinu koju se u taoizmu i u Shaolinu naziva kao kristalna palata gdje je vezana na primjer epifiza i hipofiza i onda imamo četvrtu šupljinu koja što je vezana za kičmeni stup, znači pri kontrole tog disanja takozvanog mikrokosmičke orbita. Znači, ako se pravilno učini, znači to ću objasniti kasnije danas, znači postoji
bukvalno znači opcija da se ta kičmena moždina još više, kako da kažem, razborička, što bi se reklo, u kičmenom stubu. Jedan put kad više količine dođe u mozgu, znači dolazi do promjene intrakranial regiona. I kad se taj pritisak promijeni u mozgu, ukoliko se pravilno zadrži dah, pravilno koncentriše, na primjer, na gornji dantijen i pravilno fokusira ta chi energije, znači dolazi do oscilacija tih mikrokristala, ako želite, u pinealnoj žlijezdi i u epifizi, i jednostavno do promjene frekvencije, znači upali se svetlo u glave i tako dalje. Znači, mnoge druge stvari ćemo objasniti, znači koji meridijan je vezan za yang, koji meridijan je vezan za yin, kako sa prstima isto možemo da pristupimo i drugim stvarima. Međutim, ono što je vrlo bitno da se razume da je dimethyl tryptamin ekstremno bitan i potrebna je prava frekvencija i pravi moždani valovi da bi se stiglo. Jedan put kad se shvati kako osnovna dinamika to funkcioniše, znači sve izgleda drugačije. Tako da to je oko seminara, znači jedan put kad se otvori treće oko, ulazimo u planetarni psionički internet i počinjemo da primamo direktne signale sa tog interneta, kako što sam već objasnio. Znači koliko više razumemo kako naše fizičko telo funkcionira, znači kako može da pristupimo, osobno kolika je bitnost kičmenog stuba i kičmene moždine i vezanosti za mozak i centralni, znači nervni sistem, pa onda dalje za periferni sistem, pa onda još dalje pristup eteričnom telu, pa onda još dalje pristup astralnom telu i još dalje pristup drugim sustavima, vozilima, ako želimo, toliko više počinjemo da se reaktiviramo, ako želite, znači dobijemo pristup svojoj pravoj prirodi i to će eventualno tokom vremena da nas nauči sasvim druge stvari od onoga što smo navikli, što bi se reklo. Znači vrlo je bitno da se shvati da ne radi se o zamišljenju, nego treba da se odredi određeni, ili da se upotrebi određeni vremenski interval, ako želite, da bi se dovoljno yang energije i yin energije, znači, generisalo u naš sistem, da bi mogli da svjesno pristupimo tim dvema energijama i da ih usmerimo i upotrebimo na način na koji što je prikladan, ako želite. Znači, tu ide sve više i više, znači, da je frekvencija do telepatije i tako dalje. Znači, sve više informacija oko ovim seminarima, što bi se reklo, imate na ovim linkovima, tako da dobrodošli ste.